Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya. Ma min du'ain, ora ana utawi doa, illa bainahu angin iku antarane doa, wa bainas sama'i lan antarane langit, hijabun utawi aling-aling, hatta yusolli sehingga diwacaake sholawat alayya ing atase ingsun. Fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a'u. Fa idza shalla mongko nalikane maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun, in kharaqa mongko dadi suwek apa dzalikal hijabu mengkono aling-aling, wa rufi'a lan diangkat apa ad-du'a'u doa.